Je, brate. Ovo ono, brate, nastup. I ovo i ono, evo. Kad pa kažem. Kao, nastup, kad nastup. Bit majka. Ona, nakon ti neko da ovaj na fondu. Nastup, brate, 29. u Kulturnom, razumiješ, brate? U 10 sati uveče, znači 50 dinara ulaz, ko će na probu u 8 sati uveče, ako neće, ne mora, tu ne smije niko da bude, stvari. Baš ko nastupa, nastupamo mi, SZC. Čuješ nastupa? Escape. Ne. Ne. Ma mi, brate, ko? Cool music, Ghetto Kulijana. A, da. A, da, koji je? Relax cool. Moj ti. Možda toga. Mogako Ne, ih imam je. pojma, brate, ne znam za mamuze, valjda će nastupati. Valjda Ako neće. ne stupaju, brate, jebi ga. Jebi ga. To bi bilo to, bez sajma na paka.